maneno lake, nione kwamba waliishi vipi hawa. Nasoma Biblia, nione kwamba waliishi vipi hawa. Watumishi wa Bwana kizazi kile, watumishi wake Mungu, walifanya namna gani wakati ule kuyashinda ya dunia? Ona kwa imani Danieli akiwa na wale simba hakupata mashaka kamwe. Kwa imani Shadraka, Meshaki, Abednego walipona kwenye moto. Kwa imani Ayubu pamoja na mateso makali hakuweza kumkufuru Mungu. Kwa imani Ayubu pamoja na mateso makali hakuweza kumkufuru Mungu. Kwa imani Eliya, ijapo alikuwa peke yake, moto ulishuka. Kwa imani Eliya, ijapo alikuwa peke yake, moto ulishuka. Yawezekana kwa imani, yote yawezekana ukiwa na